Kenyam Nermala, we can add the other content barwan linguaseme. And wale, a shanka will bongwan kapai bakel, a ronkina dangro with jandangro with a bakel. Bana rach ke report and dan shanong, ke kwi logan shalugan wale. Lugan shalugan wale, jen look Dr. Machar mengai kona shatugno wal, and wale look at jen badda with the bangwan dien. Kakan nindi alte konde shaluk shatu je. Men bano kulo kwen waseme ko ngai kondi almdan le rode. Balajen keze me misha senior political and military figure ko kume spele ayo michaga yen ke jamo kel ko kwerne dakang machar. Anona ka jen kwi kore dane chitu ka nasir ka penal. Ban mandane chalat waseme gadwi lampo ban mandane chalat wasem ban jelin kelenu ngumi shalar kie ngumi shalat gwada da anti ki jetin mete ga ted wala tele jetet chirmeji calling ne ka jen previous court session eda na chewe ala luka jen badak with badak dien and wala shirme luka jen badak with bangwan dien ka kuje mo gwasa men wale ka luka dana shaluk shangot chi jen ramadan en la kur kimen shung ka kwinasir kanti shere jakano kan evidente konde shangun a chela do to shika tuok ke jawdana chelat enono a jeni shika tuok a shagare jakan dial a jeni chak kelu chela da gwano nene en garu lampoch a jeni te ga jomu chakwen ka gwase dan meti kortetin meditation tetin gwade dan eti kortetin te ga jomu chelat mekena te ka chelat nas chela do nene shum ne na ko de mal der titin shum ne na ko de civilian de ka potak anona ka chol ne de kon la kwarn winimi eno de ka kor de ka napal ajen tay dan ro ken geje ajen me chala let cha bu kwen loen e kwa support ne conflict chawe shejan chawe kwa goro no de local community te ka nasir de ka kor de ka napal de ka ro ken etin kon la nur wai ami ko chicken di nyin ke de ne asas pdf no mo mi chela da george ano sia ku me ken me di chega jogo no sia de nan ko ite ka kor mi che encourage ke chamat kel ke nor wai ami gwazi da ne chikor che tokten ajena nan tayi da ne ro jaka jabani amu ko discuss ne jake lat ken je and it moti la elected representative kene reconent ka parliament ko en gari lampoch ramkel mila representative kanazar county lawmaker and ojaram dana chunke kwi nasir anona chewe enemy year community da en mo and the right kakamo ko de kenapal chande bet kajan lada mandana ko la nyur ka parliament ke je mitemle roda kene ka gwasmi ade ga jogono palakor ke de ga jogono kor shagwa kajan dobe dane chalat ko mite greng michutwo de kapshongo de Chinese County la prosecuted team chicken right gwasme take evidence chicken ka present ka court te gwekeno kanditi ka duir ti chalat gadu lampo ka jodan chicken lat keje take evidence chicken ka provide gwade dane shi korche tuokten ti lat kenen wonene shi gadu lampo te participate ko shunga kel ka nor wai army ke chengwan wer ya support ka tai dane chalat keje right am right konani re lo gwada dane sheke dina ke ni dialte tin ke shegre jak ne de konti la judge ke ne de kontin la jilok tele mi kan lat tele final judgment mi chala de ken ko ngode lat ken investigation ngode wona na ko ngam te ga dur ke chakana gadika jen do badana chalat so meken ne de konti gwalok meken kan ko lar no ne ke kan conclude enochi nedin kontin la GSPLIO siga matke norway army shaga bi consider en woken kanedi tike duir so ngode chicken tike duir ko tel me chani yatpin rami chol kan woken ke criminal ki tere mchikan lat namo chala do teleje ka ngoten kontin yen ardin ke unless chimot chikan lat de joje no ne ti chike duir chikan lat jen mo kwa de no kwa kale ko la koni ko banga jenu chatwok wala kana talk of course kur chatwok but gadi chika participating no agenta dan lat keneja
ngai kon ne diare wike so Sudan we ne ka international community gurken ko da me kata dan in lokaje kaje ko te first vice president tin Dr. Machaten mimo mila public a prominent public figure ana ka kuma spele ayo kajen ramnon politician rai wike so Sudan kelu kata dan chelet kaje ko ba so Sudan ba je during liberation struggle chi Dr. Machar chelet ko so Sudan ba shongan wale ana kajen self determination chala no benadil shonkorodien mimo che so Sudan che jako je so kuje mo mu lokaje dine dial dil ben kwaskel bab ngaje no thok jente ke der me chalat ki tele der jenta dan lungna ke jagwas mane so kuje mo en court case me right kon ko kwide me che national security che je involved ke che tun wana lung te chala ru dong ngani kume spele ayo bang ki a systematic way of targeting them na me chagu je no che te da chong ba ko kum kir mi yadi de jen mo kwa evidence ni kwa lo kolega mado ka ba cher kone churian lad ba ga diling bone ko te ram yan ka lora bang etel evident shirke me cha da kam cha yan lora bang kan ji kware ni ka jen pa diok ron kin dang ro je dang ro de ji jen kula te ka luga me en wale ne tu walat ken no de da kam cha de je di luka ne ji kware kan ne wan balar kan no mle ro men e siyasa ki politik no ne de kon luka da kam cha lar ken ring ma cha de je di luka nere kontin ngai ka jena me politik lukan no de dakama chade je lukan je kwara jen ta da en wongwane ka je men kula bom jen long jene awa yen dakama char kan lu dan lukaje awa tiken ka de ka ta dan de South Sudan der were mala ka je ko en dakama char ramkel michile de long ko de mal der berewi ka South Sudan ka jara medane tan mal 2018 peace agreement kana kirme yadit an gwase dane shamal cha ta ngeje tiga ngwane cha laslet kan ngwane to cha beken kan kirm yadit kan kan laslet so it means that there's a gap there and gap mo cha so Sudan dia jago be delay ko de na we ki election ki queen kware do no kirm yadit che guje no be mo ke shortcut che guje no jen but take some requirement to be watch ki be block ko cha ka bela let ko jen let kan delay men ko queen kware ka gwe ke jen o kan ti the very important thing se cha de left out set ke wona na sha permanent constitution charge de gagrar sha security arrangement chirke unification of force charge de gagrar sha population census queen pick na charge de gagrar ko kan ke very important titine ka cha dag ma chara me dan kumal ko le tan ba charge de gagrar sentem right corner dag ma char kana bonten ko ken cha mu ken ni jandang jo ko rodin 30 days muluno di on 30 June ke chanyan dio ko pay bakel ron kin dawo jandang ro bakel mu kana ci kuma sfila yo chero register kana boni ko ken baga shu block kuma self ki mi yadi so na me chagu jeno be kurbe lele belat jakin mi yadi chaji to pressure and loin dakama char can conditional release shu mene mongo dakama chare ti jentama ila ti international community e kin mi yadi bum wi de mone jakin jogo no mu wi dakama char we ngot kemitere ti jen ku invite ni conflict ki war rewika South Sudan shari por me chaja kwen so right now she kume men la look and wale she can look me chikan nyok kam ku kana passport ki chaja yor niam chaja John again alo bajo nyok kam alo ka je ka konin tin be den me der we kaya ka ta dan cha lugan wale ano luga me politically motivated mi motela tuog mediten anyok dio je chikon dialte ngaje no tiang cha Michael Makwelu chaja which coming serve justice chaja nanka parliament ajan go dan le tin tama munyodo chagu je no enchenya me ala wuri chalga me Michael Makwelu kana men wo ne wal ne me kwan wer kwa kana ke 2013 ken mi yadi ajan position nda la kam go je monishang tiang decision sha make self kim yadi da wa decision medid but before can with Michael Makwelu dio je sha raini ke la chalga ramos ano ke tillian ka kamna ci kondi alkeling o lat ke je before kana wo ano je na charge detain or a national security service na me reported an shiben do tiang chuna be per ko cha Michael Makwelu charge wo ka charge mu ka kom da dien wojo wo ke je ke report an sha lat go je no jen te ga tin mu di da lonko don shi sa dan ce be wo nyam chirke mentema
wure lonko de Dr. Machar de je yen chedemen kol manyang jubo wure kana jang de ko ken chagu je no maybe me cha wude me cha je wuch dong de la tege duob mi mo de Dr. Machar de je luinke je anyong man di jene Ramadan en cha kulo nongwes de la Minister of Justice ki ramme jidit ramme tin wal mi ti ko rutin kwalo woni je tin so yimi ndar ngai de alat karodian so right now cha wude me cha nyo lo ke je jok mun chal mamer so ge je no ne na Dr. Machar ke coming few days ke coming month then to go ba look me ba jongok Dr. Machar ba berar banawre mala ke ku inquiry of course ngai kon mandana chalat ne kon til Africa Union Africa Union chi garwaje joy gwasemen wo ken kenetimo to goro de South Sudan there take ku inquiry ke election but election che de to glora bang wan mi mo kan Dr. Machar kana kon luntin of course gorga jeno de de la chairman ana shelling no sha funding chaka release like $6 million chaka release right now ko wo ba queen kwar balat keke munyuno di ba civic education ba jingi kana do ba dan there under vote keje de Ramadan no di vote keje to ka ti chala jeno kwala jugno ne and government and go share funding cheje release jala very important point government point again let campaign karwade other political party tele campaign milet kene cha condemn tin na me cha jugno na me chi chuong me a fair na me la talk they need to con la political party leader they can campaign they can talk they can ride they can exercise cha ga de limited chairman ta me kirim yadi let campaign no gona dial cha gu jermen lat ke kirim yadi chi chuong ka charong so report me agenda ande gorno de yen nyak kanir ko kenkel ke de nyaka ye kelen walle mi jira ma jidit kan wa online TV channel ko YouTube ku subscribe ko mi giji jaka Facebook page ko follow ka ko nyaka ne ko ken an ban nyo jek ka report den e biata kamal bye bye